Pangapunten, ini kan ketoke tokone kan wis jendrek-jendrek. Nggih. Lah saumpama wonten program dari pemerintah terkait pengembangan usaha iki jenengan pengene ditambahin apa, Bu? Nggih mangke nggih sadean aqua dudusan. Aqua dudusan, terus napa malih, Bu? Nambah rokok. Rokok, terus napa malih? Nggih mangke tambah sabun-sabun. Sabun. Iku sing 10.000 sing 5.000. Oh, nggih, napa malih? Kira-kira. Beras dulu. Mau gendis mawon. Oh, gendis. Bingung. Oh, nggih. Nak minyak goreng? Nggih. Minyak goreng. Terus napa malih Bu kira-kira Bu? Unek-uneke nak wonten mie nggih. Nggih. Bu niki kan tugasé kula pelayanan administrasi untuk menjembatani pelayanan pengajuan ke pemerintah. Nggih. Lah Ibu kan mungkin setiap usaha itu butuh pengembangan nggih. Nggih. Nah, setiap pengembangan itu kan wonten unek-uneke tapi delalah duite nggih cukup kanggo mubeng setiap hari tok. Mungkin lewat pemerintah maupun swasta nantinya bisa dibantu terkait pengembangan tokone. Nggih. Suwun nggih Bu. Nggih Mas.